Nga bo ha pagkilala mo? Ngalam tabo? Aha no ma. Dah, gaya ni mucung mi heran lubang ni teni mano bereng baba mi. Perasa manja-manja ho nga matua ho nga mardak ka kumis mo. Siapa dono ko dah? Alu siata? Ah halus aku. Nga bo ha pagkilala mo? Ngalam tabo? Hilala ho? Daging mi? Dang do pe oma. Urasa iko kubereng do jolo halet tu bah. Baru pe lam tabo hurasa daging ko. Alana senyum ni calop parumemi kan oma. Nah mani sapuang. Ada ku buat telepon maju oma suruh suruh. Asa utiak jo tangan nai. Bapak nai ma telepon suruh son. Asa itu po tangan ni bapak nai. Dia nomornya sau telepon. Hato. Dia. Angamati bapak nak. Nang idok koko. Aku teh.